افو یا رب از دیتم از غم نجات حل مشکل یا حلال المشکلات ژے کوٚرُتھ پٲدٕ یہِ سورُے کائنات حل مشکل یا حلال المشکلات کانٛہہ شریٖک چھُے نہٕ چٲنِس قُدرتس چھُکھ کُنُے واحد ژٕ اندر وحدتس ذاتِ چونٕے پوشیدٕنٕے چونٕے صفات حل مشکل یا حلال المشکلات چھُکھ مگر بے ابتدا بے انتہا ظٲہِر و باطن چھِ چونٕے جا بجا عرش کرسی لوح قلم بیدو تیرات حل مشکل یا حلال المشکلات یس ژٕ دِکھ تس تاج بر سر چھُکھ تھاوان یس ژٕ نِکھ تس کانٛہہ چھُنہٕ واپس دِوان حُکمہِ چونٕے نٲفِظ چھِ اندر شش جہات حل مشکل یا حلال المشکلات زر ذریاتس اندر چونٕے چھِ نوٗر چٲنہِ نوٗرن ہر طرف دیُتمُت چھُ ظہوٗر مرد جانن بیٚیہِ دِوان ژٕ چھُکھ حیات حل مشکل یا حلال المشکلات چھُکھ ژٕ رزاق سارنٕے روزی دِوان نیک یا بد ٲسِتن سارنٕے کھیاوان قٲبلیت شرط چھُس نہٕ گر تہِ ساتھ حل مشکل یا حلال المشکلات
رحمت چٲنِس بیٚیہِ چھُس وۄمیدوار بند چونٕے چھُس چھُم پروردگار مغفرت کر تم دتم خارج برات بند چونٕے چھُس جم پروردگار مغفرت کر تم دتم خرچی برات حل مشکل یا حلال المشکلات